جبو بتر هركاريان السيرفي برسي امنها راستوخا دقل هفكارين خوا نجي بالاي سيروان قشو وهروسا ايوب دمير لانكر دا خفن نجيب بريهات تشتي جمتا ام دس بي بك ديتنا امريكا تشيا السيرفي مجارا كو اندامتيا دولات اوروبي دناتو دا راغهاندن جو اوروبي اجي امريكان درت كافن شنا بله دخل وقت زانی کو امریکا رول سرکی د ناتو داد بینه هر جدم آدم از راندناوی صلاة چلونه و حتی رجا ایرو امریکا هرتم به همو هزو شیانین خوا دستک دایا ناتوی و وکا میکانیزما یا سرکه یا دینامیکا یا کارکرین ناتوی ده دیتن دخویانین کو ج پنتاگون درکتنه هر وصاج وزارت درو بشخصیت انتونی بلینکن جوینا برلین دا و هر وصاج لای پیودار پنتاگون جان کربی و هذا دا خوایا کرن و او حتی داویه دستک دن فنلندا و سویده کو ببن اندام ناتو و ریخوش کرنک جی هیا دوی واری دا جبر کو دوزانی هند مرجن دوالی هبون هم جالی سوئد و فنلندا و هم جالی ولات ناتو و لامریکا پشتی کو کتن نافبری هم در راحت کرنا ترکیه و هم جی او مرجن سوئد دگوتن کو ام ناخوازین چکی اتمی بهت سر عرض ما یانجی بنگه که سرکه يعني يا دائمي يا مايندا اخا سويدي هبا اف مرش هاتنا هلاندن ونهار خوش كرنا كيكو بشيوكا نرم وبصناهي فنلندا وسويد ببن اندام الناتو. بله نجيب اسحاز كم بسيار هن اشتبكم مع امريكا هم تم البيشن بود مثلا ورقتنا اندام النودا لانها بتم جم سيروان بينغافا بيت بباورياتا ويتشبا دفي مجادو بتاع بلجي اوروبي وناتو ويتشبكن آنکه بیستو نه ولاتن دن گش نتهنه بوی کرن لی بخورتیجی پشگیریا اندامتیا فنلندا و سوئد دکنج برولو ترکیه دزانه ترکیه روشه باش فهم دکه ترکیه وی که تنه وکو کارتک بازاره بکارتینی یعنی مثلا و بلکی مثلا گوتیه پکک لی او دزانن تف اندامن دن گش پکک وکو رخصتنه که تروریست دزانن و تجاری پشگیریا پکک بوشه و نکرنه اما بستا ترکیه بهتر یپگه و قصده و شروان کردین سوریه کوی که لهمبر اندامتیا سوئد و یان داخوازا سوئد و فنلندا بکارتینن جبو کو ناتو بگشتی هنک تنازلاتا پیشکش بکی یک جوان کو ترکیه جاره کدن وگرینه ناف پروگراما فروکین شرین امریکیین F-35 کو امریکا حتی نها نتن امریکا و ناتو بگشتی هر 28 ولاتین دنیا ناتو دجبریا خورا گهاندن جبرلو ترکیه وی که يعني حتى جيبي وبكار بينج برجو هناك تنازلات بيشكش بك داوي تركي نكار وكو يك ولات تفيقو ما في وهي كو لغور قانون ناتو ما في فيتو بكار بينكو نبت ولات كيدن باندام لتركيا دوار سياسي ده فهم دكو او يك زحمت به او تني و فيك بكار بينج بو هناك قزنجين سياسي شفر بك ايوب انت دبي وكي سيروانج قلتي تركيا دزانك وبشكي زحمتها مثلا ريغري بك الاندامات يافان دولاتين اوروبي دناتو دا جبركو روشا عم نهاد بينن لي تشتينو لتركيا يعني تشتي قدم تاع بدش از زانم السروك تركيا بخوا ايروجي بحسوي مجالي كريا داخل بدري راستي اندامتيا هم سويت هم جي فنلندا تيغو تو بيشكرن هم دناف چاپمني دا هم دناف سياستا تركيا دا لي دكارم ويا بيجم جخه انا حتى اماجكرن جي Türkiye dixwaze li vê derê vê xeta hanê wek şiklekî bazirganiyê jî derxîne pêş civana yek rastî wek hincetekî PKK YPG'yê nîşan dide de aliyê din da jî dîsa li Brükselê li ew ê jî dîsa bahs kirin Berlînê da jî dîsa wezîrên karên der Mevlût Çavuşoğlu jî got ku du xeteye civana yek got belê PKK YPG ya dinê jî ev her du welat ji bo Tirkiye de em bêjin berhemê îhracatê da astengiyê derdixînin. Ew dibêjin ku ji vê ew hilwesta xwe gere dev berdin. Heke ji vê hilwestê dev berdin em ê jî di meha hezîranê de yanî mehekê şûn da li Madrîdê wê lûtkeya NATOyê bibe em ê jî li gorî wî biryara xwe bidin. Lê rastî vê derê da em dikarin bêjin ku Tirkiye bi tevahî
بابتا کو دردخینه پسیدتر بابتا کو بکاربه هنه سروی اوی دانستاندن انجی بازرگانی کی درخینه پیش به درجه ویالی ده هم نرینن وساجی هنه گوتو بجن سرویجی هنه لی مثلا مدیا ترکیه انجی یکو نزدیک حکومت ده دبیجن کو لازم ترکیه ویالی ده دستی و چتی بلا بکه بله نجيب يعني عم دزانن يعني حتى اندامتيا تركيا دا امريكي بيشانغ بونا جبو قبول كرنا وانا وتم امريكي بيشانغ مثلا ورقتنا اندام نودا يعني نها البت روسيا البرشافي ما وشر اوكرانيا اللي قالوا تشتدي هنكو امريكي بهلا بيشانغ بن دفي مساله دا دور قرتنا اندام دا بله دخيل وقت زانيكو بيمانا ناتو واشنطن هاتيا امضا كرن و امريكا زيادتري 1,600,000 كارمند و لشكري نويت ناتو داهنا هروسا امريكا باري جيرانية حتى ايكونوميجي لسرمل نوية يعني دارایی كو آليكاريا دارایی آليكاريا لشكري تشكي وقت دبيجن لو لبي سركية ناتوية ديسانجي أمريكا هر چند پیمان دهاتية كو دوی اولات اندام دوش صدي جدخل خواه يعني جدهات خواه گشتي دوی بدن ناتوية لديسانجي اف مرجل سرهمي ولاتان نهاتية تطبيق كرن وقت زاني حتى كو دسردما سروكي بري دونالد ترامب دا اف پرزگیری هبو یا مادی و ترامپ همو ولاتا دخواست دوی که هون همی باره یه دارایی ناتوی بگیرن سر خواه لی امریکا وقت دزانی که اداره نها بتایبت وان گوهرین وی داویه و روشا اوکراینا پیشخر و رول یکی دبینه د ناتوی دا سیروان ما بهیست کو سروک روسی چاف سوریان دکا لی حتی نهاجی روسیا نابجه کاوی چی کاری بکه اگر فنلند وسويد ببن اندام يعني تشتكي بالكيش براستي سدماكو يكج سدمنكو روسيا درباسي اوكراينا بو دس بفي شركر او كو اوكرانيا هول ددا ببا هم انداما ناتويه وهم جي ببا انداما يكيتيا اوروبايه افيك لدجي روسيا زيفري ونها دولاتين دن دولاتين جرينجن براستي كو اف بيتري د 6 صاليه بهالوستك بالي قرتبون مثلا تفليبونا ناتو يعني مثلا تفليبونا ولاتين دنيين روجافاي لدجي روسا بن لدجي يعني هالوستاوان سياسي بآلي وجبرولو افايا جهه كيبالكيش بتايبت فنلندا ام دزانن ديروكا وي بروسيا تشيا روسيا قالك دفرين فنلندا بري شر جيهاني ودما شر جيهاني دوم داغير كربوج برولو وتشتكي سرنج راكيش ببراستي مزانن كهالوستا فرميا روسيا تشيا تفيكو حطانها هم وزارتا درفه وهم جي كرملين دجاتيا خو هم بر في فان هولدان كرنا لتشتكي كونكريت تني وبراستي جي غافا كو جبرغو كو نجيب جي كو سياستا دليه فكري يا ناتو ري البرت ولاتان ناغر كو اگر بخوازن يعني ولاتين روجافاي كو بخوازن ببن اندام سيروان ام دبينين كو دبيجن كل فلان جبر بترجهر ولاتكي دي اماديا جبو ببا اندامانو دناتو دا حتى د برسين مثلا اماده ياوي يا تشكداري دجي ايوب مدخاس لداوي جتا برسم بكورتي قالوا هالوستي حكومتي ام دزانن لهالوستي خلق تركيا لسبب مساله تشيا Yani xalqi Türkiye dikarim wiha bêjim rastî ser vê meselê zêde diyar nîne yani ji bo ku di nav muşkila xwe yan jî problema xwe da zêde diçe rewşa aboriyê tiştên din lê di sebebê nevê ev mesele jî bi şiklekî eleqeder dike Türkiye welatekî NATO'ye welatekî em bêjin di nav NATO'ye da cî digire bala Türkiye jî bi vê nevê li ser vî rastî endamtiya van her du welatan zêde di nav civaka Türkiye'da ez dikarim bêjim ku cî nagire بله ایوب دمیر پیام دنگی امریکا لانکره سیروان قدشو جناوندا پیام دنگی امریکا لیره لواشنطنو نجیب بالایی لپیش کنگرسی امریکا راست خو بمربون گل که سپاس جوارا